komatu yangoda aduna famanta komatu yangoda matu sonjoda sila mi heba miro wakili mi weddita ki kolla mi akiri gurnanganda miro yondini mi yetta joma salli sinodini. assalamu alaikum mi yuromo kala inde mo ngitor mum ara hande hawdi kadi ko émission men at 224 DJ Lamzo mi salmina kala wonde e ndar golle o say men do edo ande hande kadi don andi ko wadano kon ko sati kon no lati deman invité be molnabe don andi den doabe nadugol on fami deman invité banda warma ko spécial hande ko fi mabbe jodoten do yewten fi affaire culture guinéen on woni yargol e affaire musical e affaire mandanda warma ko fi enen génération ko fi men en fo wondiren do hade mi salmina mo kala e wonde o say men do are ndaren naten ndaren stade Petit Boy bala hiden nada be taw vala fale hebeto no ko ma tumi diwna haray do ngandi fale tan ko ma tumi diwna dara mi gande tan mi wona himo wa wake haray be hewtido joni haray de way hirogol mo kala inde mo ngi yetor mo salminen e kala wonde dargol o say men do
DJ Lamzo at 224 haray mi ara ɗon mi salmina ɓe ɗon mi wota ɗon e hooreje maɓɓe on ɗon mi salmina mina assalamu aleykum o iko ɗo lay yo aleykum salam di bon avant tout mi wuro kala wonde mi indarde quoi ga mi wuro fop e famɓe ɓen fop haray ɓe wurama comme d'habitude ko Prince Ave from Star Fetty Boy ñama kala ok haray on nani wo ko frem are from Star Fetty foro ñam kala walla ko foro ñam kala forom ñama kala no ok haray da ari ɗon e hombo kadi ok salamu aleykum aleykum salam mi hiwro fop eyyi nangumi koron wala moƴƴa ok salamu aleykum mi hiwro fop mi yejjitali goto quoi ka miɗo hiwro wonɓe men suivre ɓe wa famille wa Sami Boy from Hombo Sibe ok assalamu aleykum kadi hasala apo toujours ara salminama kadi ko ala weltani on kadi fota wona seeɗa kadi ko hiwro kadi famɓe men wonɓe men darde ɓen ɗo e jama waaw mooy loolu quoi te loolu quoi yaa ma gën a xam. waaw ok tendance yéen tamit mooy loolu. merci haray woɓe salminamo kala famɓe ɓen fof de en accala e gooto ok Mr Lay hannde en hewti ko plateau men ɗo at 224 DJ Lamzo hiɗo waɗa affaire de musical par ce que somi ndaari o clip mon ɗo vraiment ko yalti ɗo musica o ɓoyri mo ɓoyri non ko ɗum yiyata e ɗum noon. Bon, comme quand on d'accord rek clip on est bali ko yalti tu vois. Alhamdulillah kadi mais na fa mon quoi ça avance tu vois. Alhamdulillah quoi bon. Ko buri dun do kadi minata hino harde quoi ay ga donc garay jama ko yo sabbo quoi. Voilà ko yeso weli. OK. Buri dun no hino harde. Parce que ça y gongo hida gon affaire musique no weli wela quoi voilà c'est ça enen fo de ngande dum non affaire musique no weli wela haray fambe ben no way noddugol en ko numéro men téléphone 206 209 be wada 54 206 209 kala fala dum pondigol Star Fetty Boy e do e Medina be jodi haray kala fala de noddugol en wada 206 209 be wa humpondigol men anden haaju na nyamdo nyande men nyande do ko e ville way Baba Samba ko Baba Samba walla ko Baba ko Baba on ko noddirɗa wami notto ko noddirma wami notto ok ko gila fuɗɗo musique on ko combien de année fuɗɗi ɗon affaire musique mo tigi on 3 ans quoi bila men inni men occupé kay affaire on quoi 3 ans ko 3 ans ka joni ça fait 3 ans comment dire ça fait 3 ans ɗon gila fuɗɗi ɗon affaire musical ga joni o affaire ɗum ɗo mon ko onon tum woni e affaire on ouvert hino wodi wonɓe ɓawa mon ouvert kono tum woni parce que ɗo vidéo momi yiɗo no vidéo no golli quoi alhamdulillah mi inta quoi ndi neɗɗo mom ko yiɗɗa o jarante quoi alhamdulillah mi inta e ɓeɗo wonde ɓen wallitade ɓen e komin tadal kominen tata ko mi hatti o ko ɗon hatti quoi mais alhamdulillah quoi ok hasala moni way hasala ida andi affaire musical on gila boy Star Fetty Boy nane jimbe no wola be na hande be no habi wala jango be no habi jamono wala est ce que dum ko gon ko jamon har gon non ko no Lamzo ko mahata men de men do ko joni waddali men wata bo de quoi parce que men si men calculer dum ko men woni pay ko ha joni min tamada fu soata me waddude quoi tu vois sinara ko yewta ko alla konton wa ok joni jamanu badande mon den seeda après arti balade ngade dem clip on main taw ko nun fewndi main ko freestyle ta bo après arti gido wanini yondo idanidi gido wanini handa anyandi ko sabu mada mi woni mayande ko fi mada mi woni waxtanade hay si tay dum adana langande kono no mimi walinte beonde gigo mami valam landa ki mahonde jonna jungo ya dinka kode le premier jour
que je te vis passer là où tout a commencé. Depuis ce jour-là, je ne fais que penser. Bébé, laisse-moi t'inviter à danser. Fais-moi un câlin qui on va s'amuser. Je veux pas te faire du mal, laisse-moi te tousser. Maintenant, on a dans la baïda, moi, il m'a c'est. Lido, baïda, moi, il m'a c'est. Et ça arrive bientôt, Inch'Allah. Ok, merci DG. Joni may ko clip mabbe don ardenge mabbe don andi ko jakko gerto wala ko no gerto Ya gauche pinat ko titre jakko gerto ou bien ko no gerto ko gerto defa Dumita di sonji hoto i pari Zekael me ngado di kali Me ngado di kali Sarfeti boy MTZ Clip no arde firma usiku Konya makala me ngado di kagi Mdo sanani to ame yandi wata darto Wana ya roturi menengo jako dirtu Clip no arde firma usiku Konya makala me ngado di kagi Mdo sanani to ame yandi wata darto Wana ya roturi menengo jako dirtu Mede gadule, mede maridole Mo fijiri meyo le go fende Kulle no fale yo be mule ha Miara kamo mnanga ongo togo Njano eto soko Mitaja ibe poto Inga sida fala waniga ko ya wordo Mo jolo di kemen heko hondu walete Koyo pole Koyo pole Ata faya bonde Babylon ne birka bonde Awa potito mi fetja mami beka maka wonde ja Humbo CB Humbo CB Alla ne menja Humbo CB Clip no arde firma usiku Konya makala menga dori kagi Mdo sanani to ame yandi wata darto Wana ya ruturi menengo jako dirtu Clip no arde firma usiku Konya makala menga dori kagi Mdo sanani to ame yandi wata darto Wana ya ruturi menengo jako dirtu After mingo di born man is sugari Bimbingo chita ko jube matu tangari Awi hida joje kona bura osari Mi wula sama I see the mari Wanna be rapid so do be taxi Tawako taxi di pora galaxy Nyama kala me wada VIP The budget the 444 minute The band man be fachi by 2 menyandi Awa sala menyandi Kasa nyama kala juni kota majala Yi madam sal dimbi na mokala Yaka jiro joko jiri diro taga Nyama kala fija jala na hamedaga Clip no arde firma usiku Konya makala menga dori kagi Mdo sanani to ame yandi wata darto Wana ya ruturi menengo jako dirtu Clip no arde firma usiku Konya makala menga dori kagi Mdo sanani to ame yandi wata darto Wana ya ruturi menengo jako dirtu Madam sal me se bi wata lando time susi Man bad me wonder we susi Kame funi dam sal hari da kusi Sonka kansa da sika hida susi Porti manto yalta manto famina no mari Draga koza yalta no sonka etali Sambata la poli vala money boy konyama kala Pai mi do mui bini na yo mi paro Mi sa bad man foko geto taro Dansal kalas on ala palas Yimu gol wacha du menga reti Flow mola ni puse sareti Singa wata mono ni son tuja nyama kala Vuja tuja dugula Mene mengula Haison duri wachula Wana ya roturi ko gerto defa Ego gerto defa Pasa tumbora ko bara timba na me baya wani faya Ada faya bunde ma Mana mera petaga mame yimana beraga rang ko rammuy ga wala ko rang o ko jakko gerto landi masimang o clip mondo lay vraiment la bursi ko depuis corona ko gero watan voilà ko premier clip ni tu vois te do kadi famu ari game tu vois mais ala dal ko holla me exact ko ni wadirte wala ni tu vois dan ti clip on déjà te kadi hari dandi na buyi duma fuddi wagol ndo ko tu vois voilà joni par exemple ça y dundo ko tan corona ko wadi juste yaltino o premier mon clip hari on premier clip mon ko yaltino no hari ko onon tum ven hari ko pekere lam buno cikata ko ladno wodi wonno ba wonno ben fusu ko ven joni parce que nani odon inna joni fayda ko onon tum e ko nonyiri bon en fait depuis le début mintama comme tout quoi tu vois mais akidata be men wonduno avant digi bay haray be ala hebuduno be walitora men quoi tu vois menen renti ka berde mabbe du coup be hebuno be walla men quoi ayka
mais ko minta ko adnon fewndi donc en fait surtout Sénégal quand on est actuellement voilà no satti de trop ayka mais ça va quoi ayka ko seeda rek ñande go aray quoi tu vois. Ok met ko seeda ñande go aray ko seeda ñande go aray ko non de ke woni kala nde jokkuɗa e mum wo ko ya ƴettorema anda ko no woni vision ma ko non vision ma ko ya ƴettor no a waɗi ko ɓernde ko ya continue parce que mo kala ko Allah andi ko honno mo kala immorta quoi mais no ko musique ko immorta si yaadi tungadi hande sa ndaari wona woɓɓe gono ni par exemple da ndaari wona Hizbo wala ndara wona woɓɓe go anti mi wodi tum faamu rek ok Baba Samba ok joni par exemple o clip mon ɗo on waɗimo ɗo ko menda ko wonno waɗi gol ouven plage ji ɗi aɗa tumɓe joni noon ouven aɗa ko ɗin plage ji ɗon plage ɗin ɗo andi adna surtout ma Sénégal ɗo ko business wona quoi sa sohli goɗɗum andi fi Allah ala voilà sa sohli goɗɗum aray fi Allah ala quoi fi Allah non ko musique ko landi ɗum ɗon ka par ce que ta nani golle ta sohli goɗɗum ko ma ara yebda on digi ha o walla ma ko fa Allah kon ka andi mo remi duuloto ka ok hasala moni kono mi yaal eroji ɗin de mi ya dollar uji ɗin a yaali quoi ok o affaire musical mon ko honno waɗugol par exemple famille on no yiiɗi affaire on ouven ko onon tum woni profite ko waɗa walla ouven ko no waɗi non ma ilangandi par ce que lagandi komi waɗi ɗo lagine andi buyini no a lamso acciti te andi wonne so a duɗɗaki a ƴiwotako ka ok ko ndo waɗi mi ari mi landima non bon min moom musique welanno law quoi en fait musique welanno law te en plus mi yewde min mawɓe amen quoi a yawna yewduda e mawɓe maɓe min ɓe ko ɗum ɗo mi faala quoi mais hatta kadi haysi mi waɗa mi continue golle an nen quoi ay sa waɗa maɓɓe mo sa waɗa piw ɓe sikka a bona e mum quoi a faami par ce que ara ɓe anda avenir ma kadi ara ene e mum quoi a faami ɓay après mi laati mi wolni ɓe min mi hay son wulala e fos min haysi mi continue ɗo mi gollay quoi andi kamɓe ko ɓolta ɗum chaque fois mawɗo ma si wolnima goɗɗum kamɓe wulay fi wata accude koɓe wawa koɓe naaduma e mum kon ko ya jokka goɗɗum ko ɓe anda fi mum quoi non andi sa yi ɓe wola ɗum ɓayke chaque fois sa yi ta waɗi affaire musical woɓe innayi nodda ɓe inna ɓe a karijo ko bandi yo no wadde ɗum ɗo te ko watta ko moƴƴa naati yalti ɗo joni ko ɗum ɗon non min mi yewno ha ɓe jaɓani lan quoi mi weltori kadi mum quoi ɓe jaɓa noon no weltori kadi mum laay comme merde parole rek no allé quoi tu vois bon même au début bah ça a été pas facile quoi tu vois yombano voilà famille surtout premier clip au moins ça que dato grilo joni tu vois bon famille on hal no be ni ma ci du coup min kar min be ma ci mais tu vois affaire on dal mi gomu quoi tu vois mi tani ni o tay ha joni quand même minata ibe wallita de lamme joni be ata la fimu ko comme na ordinaire de toute façon kala ko wato eto mi golla tu vois mi respecte dal parce que ande sandare ne fulbe ko dina andira den quoi bon nafi la wadde musique inete bon haram yalte dina kan quoi tu vois que wado respecte dina kan gole den quoi tu vois ko dum non ok affaire musique on il faut que respecta a fami anda ko ni mo fala la ngandi tami enen fo ko do ne DJ artiste c'est la même quoi a fami c'est la famille quoi hare salminen don yaguba kolobane hande kadi ko kanko wada nyelan dum do wi kanko wanyalan kase no yaguba haray merci beaucoup do ngandi kankadi vraiment ko ni wadi gongo no labano foti kala fala do nyongo labango waya ko yaguba kolobane mbiciki enen do fo erive mako ka ok Baba Samba mi artema hande non Samba hande non yandi yara non palato bay la ngandi do ledde ala do graw quoi wala dara do graw quoi donc c'est tango direct Baba Samba ni layima da wadi affaire maxi koko wadda ko sabu non wana do affaire wele wala ko sabu famille wala ko sabu non parce que il faut que jamo anda ndo quoi eyo tigi joni ko isil quoi
no andi joni ko ite men no wodi ko waɗi ha si waɗɗa ɗum ɗo ga no an tigi ɗa ande si goɗɗo yasumi yeeso mum gon ko suuɗagol hari joni ko suuɗagol ngol joni ma no andi ɗum ko goɗɗo suuɗanto kote andi addaɗay ga joni wafere maxide ko sabu ɗum wonana ɗum comme ko aɓe haali kon premier vidéo on mi waɗno musique ɓe andirata mais ɓen waɗi yeyi vidéo on yalta tum ɓe noddimɓe haalni mi fiimo e ha ɗon mi tawi mi continue kesa ɓenna joni par exemple vidéo yalta tum ɓe noddi famille on ɓe woli ka famille on mi anda mbo haala ɓeɗe kono noon ɓe hollan tawi ala kam yedda ok joni ok no woodi par exemple no woodi anda hoorema hiɗon andi par exemple a konti wona Dakar ɗon sa konti ɗo mo konti première fois contay on contay wona Essar Petit Boy konta kadi wona Thier Dansal konta wona Fresh Boy konta wona Kim Jo no Fresh Boy Kim Jo siko goɗɗo mais joni waɗama ɗum ɗo quoi ka mais te concurrence on andande sa nadi na concurrence mais hande e nder immiɓe ɓe Dakar ɗo par ce que kala waɗowo ɗo wona concert waɗa goɗɗunge mum ɗo ko maɓe waɗon ɗum ɗo ko pourquoi min mi yiyata massama ni wona Essar Petit Boy ne présente ni concert uji walla goɗɗum go bon en fait si Essar Petit Boy présentaki concert c'est parce que taw koye projet mum mi woni e programme wona ɗon tu vois te tamit bon lebbi min ta feƴƴi har min fanki tu vois har menen e golle ɗen quoi ayika donc min habbinari par ce que neɗɗo tamit fenari sa yahay concert taw hiɗa gollude quoi a faami har na yogo concert har ha joni koko yimɓe ɓe nani ha ronki kon to wonɗaɓe addande quoi tu vois a yaltinanaɓe nouveauté bon na fi innugol men ala kay noddede meɗen noddede mais bon pour l'instant ko minen on ala jaɓude yogol quoi tu vois voilà amin gayna komin woni kon ok par exemple ɗo noddede piiji buyno toon faami ɗon noddede par exemple wala yawgol faami landi haare noon wane ko fi golle ɗen wonta fi ɗum no ɓen fonno wonta bon ko golle ɗen quoi tu vois par ce que no wodi ko wona golle sago amin ɗo emin yaltude e jama on taw ɓurani bon haray min gayni komin woni kon quoi de bientôt après le ramadan rek voilà ça va sortir inchallah ok merci haray kadi régi haray kadi clip maɓɓe ɗon mi dankotomo deyanko titre ko bobo ok salminen noon kadi Diadian Kadiatou depuis Colobane salminen noon kadi Diadia Maymouna depuis Ñaari Tali salminen ɗon kadi prési Juma depuis Medina Reset le grand prési Ari Foti Foli salminen ɗon jaddi non ko jaddi walla konkay e jaddi fof en salminen ɗum fota wona seeɗa salmine non andi wona min quoi kono wonde noon kono wonde noon ko noon wonde waɗamo jaabugol mo haray wawi noddugol men ko 206 209 wawa yeddugol invité ɓe amɓe gande wawen haalgol eɗon andi fi Afrique culture musical on kono yarata haare plateau ko fi mon kala neɗɗo wonɗo ɗo Afrique culture waɗo comédie waɗo musical waɗo kala ɗum ɗo ko kirti ɗon inna quoi gemiti ko kirtir guine mo inna quoi ok joni manki daren clip mi dankoto mon après artemo la andi ndewata waɗen fama ɗum fem dala
voilà mi dankotomo de yanko bobo non la bitse ko non de mabbe na bobo bobo non na bobo de ko bobo mo bobo barke be mi jiro la wayno ko be do to be tialo o wone go rega wala be do ha ko bobo mo bobo bana be do ga wala ka be do ramena ko njando be okay joni la mi yani par exemple ni ayeni wana buy do ni no vale wadugo clip nodda ni jubeni wana be clip be salo wala be satina kon wata dun non bon la plupart comme quand on a passé ça dans un clip mi dangoto on avait des difficultés quoi parce que ya ko odon itte goddo ko gadara afami kon bon mais il y a une difficulté je comme un clip de pas harako fi julben quoi tu vois voilà parce que comparé ben quoi tu vois bon quand pour moi be goddo si attirer vidéo areo ci boni voilà duma quoi c'est ça et en plus bon c'est un autre jeu clip du coup au début ça que ta force quoi tu vois sinon conséquences sont quand asimo eta quoi voilà parce que doit dire men dal nande wotere nande la bidi quoi tu vois waaw no wodi clip goto mon premier fois no malanzu comme ye hakonde accu domo baba samba mi anda après o ni comment dire ko be jabali fi clip on yalta o 20 kon wano clip ari non ko mo wonno 20 ko no wonno donc video mboy jalana yakam bay mi do jalbi aisa no manda ko aisa jo man jalana yakam bay mi do jalbi ko do bunganto wona ataka la be jelo no may nanalde jalana yakam bay mi do jalbi amona ni menga wa wujanyane baki be jidi ko taka woni nene bandi uyak e pudo ko be tu ko ya men ngata ma yenno gol ba to kanama wari kala ba be okay kon wan on clip do nga paquet ko maximum premier fois wadi be bloquer compte mon manda compte bloquer manda ko non même pas mono kon wani non faamu do rek andi video on dal comme ko mon ni ko rek piji go sa wadi direct paranji din halay e yimbe waaw da andi en fo Sénégal no wonira voilà kon ko moni haali ko andande sinama pullo ko dina andira quoi sai exemple biddo ma na wada sifadi piji don namo kala jabata dum non quoi mais andi dum don gadi par exemple clip video dum don bona boyno sikka be tawade video are no boni wala goddum go mais video sa jetti jo e video wobbe gon yi don sa jombe don sa afa bi ar ko marbe jomba be mais no busi kayta wadi dum don hare yi do makala jomba ta mal goddum go ko dum buy wata inciter dum non fiata biddo mum bokki e mum afami tele hande on clip mon don vraiment no mo foti mais vraiment wadi hala mo jogo la ki hasala no wadi hala mum wadi hala men nani kadi buy quoi tu vois mais antum go commencer da mari berne goto atama jaan goto bo ngantama kadi quoi tu vois desi go berne ma kon tun jogito da quoi ko wona kala kon foko fenande ay ga wala ko tun mo ata halde quoi okay wanani woko na wana kala kon foko fenande non go gonga nani wana kala kon foko fenande bandane mo ina mi mewda en do wala mi jottu ne dun do andi ko minen do wata won gol bami salminen don kadi grand salou depuis Koloban salminen don kadi Jajam Binta depuis Kermasara salminen don kadi Mariama depuis Almadi salminen mo kangadi mo jabe Almadi be jodi ben wadden suivre okay joni mi arte mon live ko non wawta salmingol le wawta andi émission on nebata yetta dem ba quoi voilà comme kayda ko rek ay ka avant tout min taw mi weltan to ngono Jama TV et invitation quoi tu vois pareil mais weltan ki fota golle monde no moji quoi tu vois bon mi salmi kadi wa star petit boy fop tu vois koya gota chaka nyama kala geng tu vois voilà wa natu banka bon mi salmi nay fof dal ay ka si mi continue me akay surtout bon weldi bien mais quoi j'arrive pas atala hay goto voilà mais ta mana de quoi mbo kanda wala goto mo kana kada fu se mun quoi bah non mi har ko longa non même pas donc quoi voilà c'est ça quoi okay okay baba samba ngadi minga mil toto rek comme ko abe hali ko la weltano fop weltano wa Jama TV
te kay men toro kay ya ɗum ɗo yafuye pour retard on quoi e ka Retard on seeɗa, parce que ko piho to koye joguino men quoi ko ɗum waɗi quoi mi weltano fop quoi mi yejjitale e goto quoi wonɓe me suivre fop mi weltanoɓe quoi. ok clip mo yiɗon onnude ko titre clip jalla men ƴakkanama waɗu kale. ko Voilà ko noon titre waɗu kale. ko waɗi kale DG ko waɗu kale ɗon men ɗum ɗo ma men donc non mi wolta so tawlugol noon ko plateau ɗo ok hasala an kadi ko mbamba wada waynogol ɗon euro hara pour toujours men lamzo ono Jama TV baye mi weltani kon fota wana seeɗa ɗo wadde kay golle labbade fof kano suivre on kadi quoi pour toujours murta dal waaw kokage kadi ko min ta quoi yalla wallu en kadi quoi émission men at 224 ko no yiɗama DJ Lamzo andi ko non 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 hawji easy boy easy waaw no parce que andi ko fi men wonani ɗo quoi aray waaw ko fi moom ko tini moom ko moy ok kon nga yiɗa fi émission tous les samedis ɗo kadi no tous les samedi o moom na no laba ka no foti kay no laba te kadi on ɓurta rek courage an kadi ɓurta waaw gomde affaire on quoi anita to moƴƴe ok bah voilà pour tout mi andintina famɓe ɓen quoi tu vois bon aray projet staff tu vois nawde déjà ko waɗɗo pré ha gasi après ramadan noon inchallah haray mi arjute doole quoi tu vois ok haray ɗum arde peeji kesi goo voilà affaire ramadan o doole par ce que layi ɗo waɗɗo fettiri yimɓe buyi kadi ɗon mari kadi mistake eyyi non kadi are andi si suuma may ɗo kadi ɓayni andi ko suuma wona kono joni chaque suuma on ɗo mardi jeɗen 22 heures pile mi waɗa émission ko télé ga tous les mardi mais na ñalawma on quoi ko cikkiɗe jeɗen joni ok may jalanan ƴakkanama ɓay miɗo jalbi ok e famɓe ɓen ɓe guitta kadi on fof mi yeriki on da andi ɗum ko haalaji ɗin ɗuuɗe a ñama kala men nuude haala ko titre mene foni waɗu kale ga les enfants de Médina voilà Médina tamit min ala joji maɓɓe par ce que comme yehi woddal koynete koɓe Médina ɓen quoi tu vois bon on est fier kadi quoi par ce que ko ɗon min heeɓa min jandi quoi voilà ko ɗon kay min gandi Médina ko ɗon heɓa ɗon jandu ɗon ko onde guine woni koma ba min ko pita pita onde pita bon pita ndiye dogol tuma quoi dogol tuma pita gongoxe masi petino gorda mi dogata awa may daren clip on aray wayamɓe wandugale mabɓe kamɓe kadi merci du courage dek min ko min tan musique on dal gom la rek non a faami minen kadi jeeɓani min hoti ɗo eɗen gandi min feƴƴe ɗo quoi tu vois voilà c'est tout inchallahu rabbi abona ɓe partage voilà non tigi le et surtout kadi abona ɓe partage la mari ke mudari monsieur surtout bon Dip voilà c'est un gars on non kadi ayka yagoba Colobane moom il faut que woni haala makko quoi andi yagoba moom ko dama ko wax dara dem naa galen ko gismo dem naa taw yan gismo ko xawma dafa tukki xawma nu ko demee noonu muy fi de pourtant amane temps mi rama mo ga wajja andi kadi yagoba kan kadi ni ara fam récupérer no nda ko no de mon quoi ready def ma no batu def ma waaw
Jalana kama imino jali amona nimenga wa ujanya ne bad be kijiko chaka woni nene bandi wagwa ne kipeko bituni uko ya memena taima yenu gonna yodo kanuma wadukale mamengir pitama wagwa yodo kanuma ala achu nyande uko kachu mere muibisi goje fona feti generation mere hauli wame wali wa arahino hauli betu natata wa merazi mari moni no wetini etazi Bugatti Ferrari fo merengari wati ko foti yalta manto ay be na toto dimenti fita in koko retali dina afik ara meden pari den so lango no timbina be pari galden ya bala na biden dimana dikaji mami na bore safari galiden as dive money ato ani nemero tana ala omene ni kako jinaji tionyi mengo matu ngonaru amalumira wonafi jundaru nyande okoni tu yo nafiginaru jalana jakama imiro jali amona nimenga wa ujanya ne bad be kijiko chaka woni nene bandi wagwa ne kipeko bituni uko ya memena taima yenu gonna yodo kanuma wadukale mamengir pitama wagwa yodo kanuma Rock on the can, Jalan and Jackang. Viva me, ubi me do booty high volcan. Me go kitty, I see go kang. Me do jodi, me do keep up a tuning song. Foot the day, but my foot the day, but meng hayaka. Bene me love baga. The janga be follow film do today. Our teen da go nyama game zeki dede. Me walete kono no me wawete si atindi ke mentu me yolete. Fata ata fire later go dam salbaba. Tar pretty boy he go babe mbaba. Me ada new get what I got a soko ka. Usele bad boy na petule bad girl. Mo be yo arodo amana la dam sa. Asala money pe kumasi. Mo da fale ankon bari hino marsi. Go to hada ta bari hino lati. Sa pretty boy me te pas me mati. Jalana jakama imiro jali amona nimenga wa ujanya ne bad be kijiko chaka woni nene bandi wagwa ne kipeko bituni uko ya memena taima yenu gonna yodo kanuma wadukale mamengir pitama wagwa yodo kanuma kokolo bunga to wana taka konde la bijelu kadi wanda kan hande ko abe jango ko ka abe mena jebe so mina terde xipe Iri dari nare dasal ma ko finyari hatira wa bali beno nani bali but tali ko kerle fana ma fitori boju tiktok history happy nali gon so jibe yeki ko gole yobi wala wali no gurma gado wali Voilà. Jakki ñaari ko lebi ñaari wala ko jakki ñaari no andi ɗum ɗo bay ken ɗo ko lebi ñaari wala ko jakki ñaari voilà wiiri ñaari ndaari kam sen maɓɓe ko fi ñaari atirawa baali ɓe nonani paali bosɓe taali ko gertude fana mafitori boji tiktok history hebbinali concert ɓe yeggiti ko gollu yoɓi mo allah walli no ɓeɗo goɗɗo walli sis ñawa gengen mbaɓe mbaba no famala yopiti Ibai mone ane Ibai mone bolamjo embanyiro jala bena ɗum ɗo andi he awa me voilà Lamzo mo kay freestyle Non. beben tum tu vois freestyle fam beben wayni to da voilà quoi tu vois waaw ko ok bunole li bundo afenyi gundo gigolendo mema ha hendo abe shagboy vergama bad boy DJ Papa oh mixer ma big boy Tiri da sana fishery kele ma wole kude empoli o fone dingi to wacha galun kun ka TikTok barkina fifare ye gita ka ka pim pam hika ferro tito kwa ingiro boji ma be TikTok foko zero siswa wanda sina ya bere faro boki da foye sikara piti dinosaur jo kala trouser am yo toto pen kala yenu gallan don koto kele ma si joni lam fopoto ko mena yimi dimbi birama dan koto wesh tagada dida mane ara wonani de tagaɗo jiiɓay mone ɗo andi sar fiti boy kamɓe kadi andi o sonɗo kadi ko bientôt la andi sur bientôt sur scène ka ara moko sit walla moko bientôt rek inchallah ka projet ok merci sar fiti boy kamɓe kadi ɓe jooɗi ɗo e Medina vraiment payko koye min tambo e martala en kono la andi ɓe takko toon quoi
o faami sa wola ɗum na waɗu siisu non andi waɗal surtout quoi andi neɗɗo no wawi wo ko hakkude joko a ciwa comme nayneɗa non voilà ko menen wayno ko ñini no ɓendi walla nde ɓendali sayne ɓenda non e landi no ɓendi kono par ce que ko huttiɗo ko defata futtata goy eyi ko nandi non tigi ɗon DJ Lamzo ko ɗum waɗi hannde ko ɗum waɗi mais garawol ok joni arɗo ɗon wawa hannde ko salmingol ɗon ɓe fammaɓe wawa wayntogol ɗon gayntoɗo émission men o ɗo komi innata min ko mari komi haala ɗo ko fop habbo ko woni arde kon no defa ha ɓendi ko hay ka haray ɗon badma yo ɓiƴu kolo andi noon respect sama gay ñoom Youssou ñoom ñëpp baye waaw suñu gami CKL bi daal laay wax mais huri ko fo mi acca lay bro waaw tokora juldu bro yow moom xam naa ne suñ la waxul bi mais yow wol tay amen quoi madame be ka wakala goto ga me mari madame be la non madame be mo se woli do la ko gerel acci de wala tun do parce que yo fese tun kono dalil tenani do non da bon comme que ina ko rek tu vois ok merci salmina famille on fop tu vois so dante comme que ina to ko rek boy comme que ina to ko rek tu vois ko welta go no gol fop ay ka ina kadi yo fembe yo abono anda inshallah après le ramadan ça va chauffer avec Star Petit Volley champion boy from Jeka inchallah tous les samedis bon voilà faut que abonné que Jama TV tu vas voilà partager cette samedi aussi Aron Lamjo tu vois voilà Owadane Fire DJ Lamzo DG Aron kay DG kay na golle labade ara kanka do weltanamo waaw men burni weltani ko moƴƴa dal na seeda ko DJ Pata Junior non voilà DJ Pata Junior kon ok merci voilà wande aray vraiment ko be do manu de invité be hande e jour men do aray merci voilà salminen don kala wonde dargol e o say men do aray welton den fop e ngaccala goto mi salmina don be kundara ben be maliembere ben be pita ben e bantingel ben be timbi madina ben be leluma ben be juntu ben be telimile ben kambaya e cioncan don e firiya hay gada mayo hade ngaccala hay goto salminen gadi non kambaya e telimile fo salminen fop e ngaccala hay goto salminen jaajando gadi binta de biwo kam salminen be wonde kadi ko galle den Salu e Yaya salminen mo moƴƴa e ngaccala hay goto salminen be robosi ben kadi be medina ben e be termese ben e union famille on kadi fo e ngaccala hay goto e mum haray do ngandi tous les samedis hiden do mais samedi o waro do haray do ngandi ngala do bay ko suma wana joni ko tous les mardi 22h à 23h do ngandi arat men yeme nafa ya men ngati men fudar gol émission on haray la wayni golon mangi bal ñep ak e fo kadi min kadi lawade bal fo yo fo kadi accana min kadi haare ko suma e lewru moƴƴude wonde ngargolle mum haare salminen fo haare balna lepp haare merci beaucoup wa madam balna le yen tamin nga bañu tañu balu ak wa balne ak di dem ara onon kam accindirene hakke lewru dum lewru suma en non arde yalla tawno kala waaw mo ara ko arta kadi quoi ok kala mo tawna yalla yaafo do ya voilà comme que ni ko rek men tori photo ngara bon et merci beaucoup aussi voilà après le Ramadan on se retrouvera inchallah ok merci voilà ara do ngandi fo salminama ara on jarama metti me weltiga ara ko godum merci yeah that's right you know what the Bible ala nyade kono ala mo ala nyade